Kari Russia lingbau nong ai ktian jangka Dmitry Peskov kalau pentip baka Iran ke Khlem bu kanu ke Kyrpad ban Phah ye Tiar ïaleh sya kategori hagijing beteng kathma persya ye kari United States of America but Israel. Peskov ulaang baya kanong rem jong kari Russia borok ye tiplut bat kumta kanam dan kanu ke jingkala. Haus nam baladam ke Iran kala soy ye ke strategic partnership agreement ke ba arpos nam bat ke Russia hagaba ke Russia kadang sna ye artli ki nuclear unit habusher ke badai ke power plant kari Iran. Ke Russia kala penramjur haror ke Jingiap thma ke Israel persya ye ke Iran ringkat ke jingdawa bon sange no ikete ke thma persya ye kari ke bakala don ke jingejan hakis nam ki baladam. Haru menta ki Briew ki bila du no ialah ke jong jing em ki don kumba sihjar arspa laipong ngot kentop ya shispa nyu pusan ngot ki kena skol ha Iran nang ta khatwi ngot ha Israel bat henry ngot ki dekat ke US service. Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F ha ka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.